Kāi Tahu, tūturu te noho, tūturu te hono, tūturu ake nei. Mō tātou, a Mō Kā Uri, muri ake nei. Ia turu tapu o Kāi Tahu, tūturu te noho, tūturu te hono, tūturu ake nei. Mō tātou, a Mō Kā Uri, a muri ake nei. Mō Kā Uri is our collective vision that's going to take us into the future. It's grounded in whānau voice. We look to the past as we move to the future. This vision is intergenerational, and we all have a role to play. The vision is firm, the vision is solid. But how we give effect to that means we need to be agile so we can respond to all these external forces moving forward. Tautoko hia te kaupapa, mō tātou Mō Kā Uri a muri ake nei. It's about whakapapa, whenua, wairua, whānau. All those things that make us uniquely Kāi Tahu. Mō tātou a Mō Kā Uri a muri ake nei.